Pasko ng kanyaman ni papasyal Pampanga tang luto dang tatatak king palasa ring tilapia at duro king tanda. At magbalik po yung kayong programang Nano Pata kasanding po yung katawang pisabyan nganing episode tamon kasi siyempre kaya lang ka rin kakatam tada panalbe minsan kumata mo bang makeup artist, makanyan, or ita mo na bang mang makeup things? Separately, different kayo po ito. Siyempre, nung talagang magaling kang mag-makeup or balo may makeup ang sarili mo, why not? Pero nung ating kang oportunidad, nating kang capacity na kung mang-age mo, why not mo naman? Pero kutang ko karela, una ko niya siguro i-dogs. King malambata panahon dogs, ating bang time na kailangan mag-upgrade kang skill kasi miyaliwala ring trend. Wow. Actually, ban mo ating luluwala. Dapat makanila, light color, dapat makapal. Ay, ako tandaan ko kanta pink langan kayo niya, panay mong pink. Wow, apot ang ating kung ating lang gulis kina. Makayan na reta. Ati bang wakanyan, dogs, na kailangan improvement kitang previous? Wow, awa sir, kahit nang tuloy-tuloy yan kasi yung pa mag-progress na ning pa mag-makeup, ne? Tapos, pero depende pa rin, ako sasabihan ko ka rin kliyente ko, ali porke uso, pwede tayang gawan. Pero siyempre, subukan tayo. Pero yung gagawan mi kanta, kunwari mo, nanuwaring okasyon mo, po naman naman masyadong pasabog yung kailangan, o kaya kailangan yata magpasabog tamo makanyan. Pero kung anti mo, imbet na mo light, diba, bala mo, ali ka maka-star nung... Pero depende kayong puntalan, tsaka kayong face nung matcha, ing buri mong peg. Yini kuha baluat niya palang pabrikang papakbongi. Ita kasing term kapag talagang buri mong... Magpakabog. Yes! Po tating makaramdam. Bonggang-bonggang entrance. Wata man ikat na ako duks dartang shug. Fireworks. Sir Raymond, ika naman, nanong makanano yung style mo? Tukyan may yung buri na ng kliyente mo? O tukyan mo nanong yung lawe mong mas makalago kay For example, ako, yung mga lupa ko ngayon, akit kay Jennifer Salenga, nakalagong makakanya niya, makasapong gulya. Opo. Buri ko gawin mo kalupa kan Jennifer Salenga, makasapong gulya. O yung lawe mo, yung mga bagay kasi na akong dagula lupa. Makanano yung kaya mo? Makanano yung approach mo ka rin? Iiyak po, gagawin ko po, muna po, chat ko lang pa, through messenger po. Lawin ko pa po, nanong pegs da po, nanong prefer look da po. And then, lawin kayo po, personal, kung ini po bang burida, bagay de po. Then, karin kami po, karamiya po palupitang mag-suggest kami po, ma'am, actually po, ini pong peg nyo, po masyadong kaya Truth heart, sa mo kanta Opo, kaya nyo. So, ito po, syempre po as makeup artist, balo mi po, makanano niya talaga yung bagay na rin clients. Yes. At saka, minsan mapag-stila rin ka pa, balo na namang madagulya lupa. O, tanak kinyana na itang ka. Ayot, katuwa na itsura kitang makeup na. Da balo minsan, na itimburinan ng kliyente. Opo. Pero minsan, ibiyemiya rin. Nung talagang pinilit niya, kasi ako naman maniwala na ako man, itang confidence na nung karine talaga ako, ibiyeke tang burina. Basta mumuna, gawan kayong burina, pag-iya, talaga kay. Biyeking ka na ako, pag ikit kong alangan niya, kasi at the end of the day, ila pa rin naman yung kliyente, ila pa rin yung mamayad. Itang confidence na yung importante. Inya pala ako, yak malyari burina ka doon. Ako lang, hindi. Kasi maralas malalyari ka na ako, ini. Lalo sa makeup, dogs. Di bang lalaki mas maragul, makananing requirement da kayong pa mag-makeup? Dahakot na, ni Sir Raymond, din kunan ko. Kasi, ding babae, kailangan talaga. Pero kung lalaki, makanano ba? Polvo-polvo lang. Pagkalo ka ng pogi na, sir. Sige, Sir Raymond, pakibatan niya po. Opo, sir, di ba po kalupay pong pogi na, sir? Ito po, basic grooming mo, sir. Basic grooming mo po. So, po, pwede itang masyadong obvious po king lupa itang maka-makeup kayo po. May kaluguran na talagang dogs, ne? Sir Raymond, ang popegay. O ngeni, kutang ko naman, dogs, atatanda naman itang peka-challenging mong minikapan. Yan, ganyan mo na-mention lagyo. Pero itambala mo, dapat 30 minutes siya, mumira siya 1 hour, or talagang may pawas ka, may galgal ka niyang make-upan mo.
Actually, in challenge keng karing makeup, ali naman itang features na ning client. Pero siyempre, kaya na ito na. Ito nga karing... Pero Kenny kasing kaya katamo, yung pinaka-challenge, ing panahon, nung sobrang lisangan, ing pawas, karin itang problema na talaga ning mag-makeup. Kasi parang pagpawas at saka o kaya oran, sobrang pali, kahit nanuya ing makeup mo, tapos match ning skin kay na ning client, karin kaka-problema, karin dulwal. More of the kay weather, Awa kasi sir, karin kakapal, karin agad mo, wala. Kaya yung screen prep, importante yan. O ugali, halimbawa, strictuya or suplada, ating makanyan mo naman. Makanano yung pakibagalan dito. Ako kasi sir, tahimik ko kapangaras ka rin kliyente. Ali, mumuna pakibasan ko la pa nung makananula, masakit itang first timer ka, tapos nano ka ngan panyabyan. Pag-ikit kong medyo kaya, machikaya, tsikahan tayo. Pero ating client na burida, medyo private la, ito, magobra na mo. Sir Raymond, aside ketang weather, ikan karen taong may make-upan mo. Nanong buri mong may make-upan? Retang malaguna na ditak na mo, o retang... Baka niya, no? O retang medyo kailangan talagang skill mo baka nita lago yang lago. Itang balo itang may makeup malago na yan eh. Okay, itang malaguna. Malaguna yan. Naika na nung mas bet mo. Para po ako, mas burgo itang mas dakal ko pa po enhance kaya. Kasi po, mas challenge yung sarili ko. Karin ko po papatunayan na magaling ko palang makeup artist. Kasi from this look, ngayon may enhance siya po. And then, at the same time, confidence level na po, meta siya because binye ko po itang best ko. Binye ko itang best look ko kaya. Ma-maintain ba itang itsura na nitang kliyente mo o manibayula, magbayula? Kahit po itang minake-upan, makana ni style mo. Ma-maintain mo itang look na, enhance mo o asin talagang may nibayo yan. Jenna Lumbang yan, tas kanyang karap na liwane pala. Actually po, kada makeup artist natin lang ako sa signature look. Yun, signature look. Sir Dugs po atin yung signature look, yako po tin ko rin signature look. So kapag po may make-upan ko rin makeup artist ko, enhance ko po itang beauty daw. So usually makanta po yung signature look po. Tas simple, pero at the same time po, parang glam pa makanta. O yan, akakit ko kayo litrato miyayali walang gamit, ating salamin, ating sulu. Yes. Pero anyang minunang panahon, anyang detang kakasalrugo, then picture da, kailangan daw pang i-develop. Eman makanyan ka-advance. Yes. Pero ngeni, at saka balo yun, kintutunan niya ako personally, po tang halimbawa, pisabihan do retang brand. Ating Italy, nanlaman deta. Ating, kita ko pang brand, ating bang preference talaga kareng makeup artist, kareng brands? Actually, kasi tingmal. Ating Tingpang masa. Keng kareng brand, may magkatalo-talo na rin, feeling ko, kung baka na niya mag-last, keng balat, tsaka itang absorb na pag mag-subside kasi din kahit local, makasabi naman kareng branded talaga, depende kayong pa mag-apply mo. It's not necessarily na malyang makeup is kaya applicable yan. Ali porke mal, masanting ya. Okay. Ali porke mura ya, matsura ya. Okay. At suking pa mag-apply, pero syempre, magkatalo-talo kung baka na niyang lumbat. Kasi ating events na, wedding, whole day, ating, karin lang ito itong difference na. Yan pala hairbrushes sa hakakit ko. Yan ka gamit ko nga, luoti kayo nakonda ka. Pero magastos ba? Maragul ba yung investment na kailangan mo? Ito rin sana yung kutang Sir Raymond, makanano ka rin gamit naman. Detang kit, detang bukla doon yung balam, malitayang nga yung baka niyan, miyaya liwang brush, yung balong ating panggunting yan, or nano, glue, face, Crayola, baka nano. Sir, nung ikumpara tala po na makeup artist before, at saka yung makeup artist kan generation, may po, alwa po talaga. Kasi po dati, yung gagawin na po na makeup artist, dalada mo po itang makeup kit da. Tapos po makabagyang malati. Opo. Ngayon po, ating kami pong sulu, ating kami pong makeup chairs, makeup table po. Pangulot. Yes po. Curlers.
Opo, bag for makeup, bag for brushes. So, nakal po. Actually, meto nga po karang struggle or challenges. Actually, ingawas na po kaya kami, alina makeup artist, as kargador na po, ingawas na kaya kami. Opo. Balo ba yung tutukyo kasing kutang? Kuta isipan din tada pa ng beta mo. Mag-makeup yan. Mag-makeup yan mo, makanano ka pagaldugs. Ing makeup artist, ne? Karen pumiyari mga okasyon, ganing aldo pa. Yes, ikaming mo muna. Ikaming mo muna. Ganing aldo pa, suna na siguro lasing ko, ne? Nung pati ngapon niya po ita, pati ngapon na naman. Makanaming experiences, karas kayong makayan, balada kasi mag-makeup kayo mo. Kareng wedding, sir, akala datang kapag mag-makeup, di nanda ka mong ditak na oras. Pero mangailangan niyang at least 2 hours, 2 to 3 hours kapag bride ya. Kasi itang preparation may pwedeng pamaligwanan Karas naman kareng gamit, itang dalang madakal. Part nga ng branding mo kasi tayo. Siyempre, buri mo, set up mo, glam, tang bibigyan mo kareng client mo, timo keng bride na talagang alagang-alaga. Tapos, itang pagal na nita, whole day hanggat may yaring event, may apa branding bride kasi bibigyan mo tang best na ning service ma-maintain yung lalo na kung siyempre may bayad tamo na. Bibabalik tamo itang binayad na. King panahunay ni Sir Raymond, ing kukuwang ing serbisyong kukuanan mi kareng kalupa yun kaya kayong age mo can we consider this a necessity ne bayan para kay kami or bala mo luxury tuwing pamagwaking serbisyo na ning neto nga kalupa yung age mo? Actually po ako for me consider as want po or as luxury po. No? When we say necessity, it's a need po. Okay? So ito po, kaya consider kayo po as want pa rin po. Depende pa rin po kayong babae or depende pa rin po kayong tao nung bisayang ko makeup artist or ano. Ika Dogs, lakwas na ngayon yung mapag-event. Yako tingin ko kung nanong tingin mo king confidence mo, nung priority confidence mo, baka maging nyamong want, baka maging nyamong luxury. Pero nung inconfident, karin may kukunan, feeling ko magiging necessity. Lalo na kunwari mo kung ikang main event kang okasyon, siyempre, maging kain. Mo naman buring marap ka karing aliwang tao na balmita, medyo alibalo mo kasi Sir Raymond. Kanya sabi na rin minsan na luxury kasi makain pero sabihan, price iya mo rin sa Opo. Enakaman kumakaretang kahi. Manying na, 500 pesos, may kapan ka kaya naman. Pero balo mo, actually, next time, for sure, next time, 500 pesos. Totoo ito, pero syempre, ngayon rugo, 500 pesos, medyo. Yako, ating masanting nga kwento keng makanyan, keng Car World, mag-start ko ka rin sa 150 per head. Pero that time, ako man makanini ka as makeup artist. Parang awad din na Ma'am Rose Alcazar. Hello, ma'am. Kung 10 lang, sa 150, tigang 1.5. Metong aldo. May akiting 1.5 metong aldo. After pilang years, sir, detang sa 150 nga reto. Pagatin lang okasyon, kinasal lang. So parang sasabihan ko ping ka rin maging assistant ko na bayo-bayo. Okay mong mananam ka. Kay, pilang years, mamungal rin. Ayan. Magilang masanting na klase. Karin na ka man munta. Ako na, magaling lang tatahid kay Rene Kutang Karin namang assistant. Kayong assistant kasi palagi ako yung agini, kayong dili. Sir Raymond, baka nano ko mamiling assistant? Does it have to be a friend? Does it have to be na kailangan eksperto yan naman kayong pamag-makeup? Bakit tang, ita kayan mo kayan mo baka nano ya Sir Raymond. Karas ka rin kaya kayong assistant. Okay. Mas masanting po, in ko naming assistant, itang atin na po knowledge kay industry. Diba po? For example po, ako gagawan king bride and then natin pong paparetouch. At least po itang assistant, iya pong mag-retouch kaya itang bisang pa-retouch po. So ito dapat po tinyaring knowledge, basic skills po kaya pa mag-makeup din. Pero tuturo mo ba? Imbalo mo? Kasi minsan secret daw. Datangingal daw, kalaban mo na itang assistant. Pero do you share? Yes po. Share ko po itang knowledge ko. Po red techniques ko. And also, train kaya rin po yung assistant ko. Siyempre, para in the future po, agamit niya rin po ito as an individual. Kasi dakal ko kilala mo kante nung ako magkamali, assistant siya niyang kasal ko, niyang prenup po, niyang
anyang pilan bulan, ginawa nini Ginawa, yan ang misong kukuwang kliyente kareng para gawa kareta. Oning ina, munta tamo kareng pageant. Kaya pageant, dugs, dakal lang dake rin. Evening gown, swimwear, miyaliwala rin. Pag makanita, kailangan miyaliwayar ning makeup. Naning metong kandidata. Depende ka susulod. Kung king metong yang bengi, siyempre medyo imposible yung aliwa-liwa ni makeup. Ya ko usually magkay ko king hair. Pero aliga na balang candidate, kunwari mo, fit laking bagay ding makalugay o ali balang candidate. Kung ikwa mo na itang peka kay na, kuno ka rin mas malago. Ako mas magkay na ako ka rin, mag-maintain na ako ka rin. Kasi king backstage chaotic Nung aliwan baka makulangan oras, mabitin kayo, may pawas ya. So ito, mag-stick na kami mo king metong na look. Para ako. Tapos kapag evening gown, nung ating time, aliwan kay hair, nung alam masyadong time, mag-stick kami. Kaya na. Sir Raymond, Dapat kaya ka, versatile kareng kaurasan na ning pageant, usually, stressful o pressure la rin kandidata. Ikay was age mo yuwa, ati kayong bala mo dagdag value in terms of encouraging the candidate. Karasketang potang numal dahil malago ka mo makanya. Tibang makantang factor mo naman kayo? Yes po, atin po. Kami po, meron atin kaming important role kareng candidate kapag pageant na po. So, kami po mag-motivate karela, kami po mami-advise karela, o samasan mo, makaniningawan mo. Kaya pong bagay nga ito, ing anak po or ing candidate po, mabuboost siya po moral, mabuboost siya po itang confidence na. At saka ako aliwa yung feel kapag ing makeup artist, ing sinabi kaya kang malago ka. Yes. Kasi, wali kasi obrada, yung obrada, magpalaguing obrada. Kutay kaya laguan na kaya ka, bala mo, ito, natin mo, dugs ka na, ay kalago mo, ano mo. Kasi siyempre, enrolled extends Opo. goes beyond manginong life coach, manginong balo mo ita, and karon na maging effective. Kaya rin naman nita, dakal salamat kaya kaniin. Atin mga limang okasyon na kailangan makeup artist, ikay biyasa ya, malyari ang kuwanan. And walo yung kasi minsan mo naman, depiction na rin makeup artist lalo na karing comedy movies. Halimbawa, atin lang make-upan. Ay, kalago mo pa talawende, aseragong pemialong de. Nano mong apipilyo ka retang minsan itang stereotyping karing makeup artist king television, po king pelikula, dogs. Pagkaretang makatula ba? May kakaila kasi rin mga stereotype na rin makeup artist, karing comedy talaga Pero ako maniwala ko na paglaluen dala ring beauty queen, karing kay laluen, ketang point of view na ita na behind every beauty queen, saka behind every bride, ating metong na makeup artist na talagang pag-isipan ng ing babae, pag-isipan nang mas fit kayo. Agyo yung makeup aning sarili mo. For example, ka. Agyumeng baywaning sarili mo. Halimbawa, isip mo na ita, makeup ang kaya kayo sarili ko. Tipag makantang Actually po, may make-upan kaya po sarili ko dati. During pandemic po, niyang may nip ko po. May make-upan kaya po yung sarili ko. Actually, ngayon po, kaya ko po na i-tracking drag makeup naman po. Wow. Since yan pong trending ngayon, drag makeup po. So, buri kang i-track yung sarili ko po. Ayan. Natin sabi tanay ni, pero atin bang time na bala mo may buset ka, may inis ka, ating may wala ka rin gamit mo, ating may misplace, bayo ka pamunta kitang kay mo. Na ano mo ang gagawan mo kanta, sasali kang bayo, o mandam ka kang Raymond. Para mapuna ako ba? Dars! Ala itang makanyang ko. Ako dahil medyo muntang-ata mo na. Miras na ako itang po, naminta ko kay balena ng client, akalingon kay bag na ng brush. Ay, Diyos ko, yapin yan yung peka-importante. Imagine mag-makeup na alang brush. Ay? Yes. Toothbrush. Ginamit ko cotton buds. Pero yapin Mandam na nga Jody mo. Bird, kaya paikit makagayak idong. May gayakan mo na yung sarili mo, kung may pagayak na ka, makanyan. May makeup ko ng sarili ko, at ako na inulit. Sige. O ngayon naman, buri kong damdaman, Sir Raymond, karat ang bisang mag-makeup artist. Halimbawa, from scratch or kay itang
ila makapag-move. Itong bisa akong maggawa nini, pero ako gawa. Maka nano mo yung buri mong i-impart ka rin, lalo na ika during pandemic period. And po, ay maling gamit, maling makanya, nanong buri mong i-impart ka rin aspiring age mo mo naman. Ing buri ko pong sabihan kareng ang inspiring makeup artist tamo. Number 1 po syempre, mag-invest la po king skills da. Kung ating pong opportunity na ating seminars, ating trainings po, then luban dala po deta. Kasi po ing pamag-makeup, it's a never-ending process. It's continuous learning po. So, ito po, mag-evolve ya po ing makeup time by time. So, just like for example po, dati sinabi niyo po na makapal nga ni, ito pong natural looking namin. So, ito po mag-invest lang po kayong skills da. And pangadwa po mag-invest lang kayong gamit din po. Kasi po nga ni, ring clients, manto na lang po, mangutang na lang po, nano lang branding makeup mo. Di na po makantang client. So, ito po mag-invest lang po kayong kit da. And last, syempre po, itang social skills na rin po kailangan tayo. Syempre po, alwa-alwa lang tao rin pwedeng maging clients tamo. So, dapat biyasa kung makanano makipagalubilo ka rin. At kung pakanano may ako ng lube, ing kaya kang clients. Yan. Oy ka naman, Dogs. Nanong asabi mo, karetang siyempre, bala, ay, ganino pwede maging makeup artist. Makeup artist yan mo yan. Panigaralan mo naman king YouTube yan. Makanano ka ka-proud king obra mo at nanong asabi mo, karetang magmalati ka rin makeup artist sa Kalupay. Yako, sobra akong proud king pamag-makeup ko kasi bukod kay makasab king pamilya, balo, awa. Ito, aliya mo pa mag-makeup kasi more than ketang akakwami, sweldo mi, ketang mismong client mi itang boost mi confidence na makatalangaya kapag lumwalya. Sobrang masaya. Ako, ita talagang pinakakaya, pinakabayad na ako kapag may kapagpasaya kaming metong na client. So, karetang feeling malating obra mo ing pamag-makeup, isipan namo itang madagol na factor na abibiyemi kareng balang client. Karen itang pinakakain na. Ayan, dakal salamat, Dugs, and Sir Raymond. Dugs, dakal salamat sa bayon Salamat na. And siyempre, kare po tala panalbeta mo, ikito po yung istoryada, marakal na yung pamagbayo karas king pamag-age hair and makeup. Ngayon pong panahon na ini, dakal ng gamit, dakal ng products, pero aliwa pa mo rin po yung skill. At yung pa mo rin po keng gamat. Nung alana yung gamat, alayang lawe, alayang feel. Passion, aliwa po talaga. So, di nantala pong maya pa oras. Uling datangingal do, ila pong magpalago at magpasanting kere. Yes. At syempre, nung naman mo talagang kaing pamag-makeup, karakalda na rin si Sibul, makeup artist ngayon. At sabi ko, naman mo, basta-basta yung serbisyo da rin, lakwas na po! Talaga, malugod po ka rin, H. Muling aping yan yung pag-asa na ning kaya nga ching malago. Ano pong kabilising oras tamo na kareta po may kibat kang kaya katang question of the week, bukas na kayo. Inapa mo pong kaya katamong Kapampangan, word of the day, yung kaya katamong dinandalan. Nano ya, paltoyo na ya, pining paklian. Yan. Bako daramdaman kaya pa yan, baliin or to break. Bala mo kay Mac Mariano, paklime. Pamaklime. Ano po. Okay po, gamitan niya po yung amanong pakline, bakit midagdagan na po rin aman, wag kaya kayong gagamitan mga Pampangan tambo kabaleno. Yan po, mayari niya po yung metong oras sa pamitalamitam tamo, ngening Aldona po, ning Webis, dakala salamat, Dugs, dakala salamat, Raymond, thank you very much. Ako maragol ko pa salamat ka rin kalupa yung makeup artist, uling mayaws kong Atching Malago. Again, ako po yung kaya kayong Atching Malago, dyan alumbang parang. At ako naman po, kaya kayong koyang masanting hanggang lang makeup. Po, iyan, pero itong lalo yung pong sasanting, king saup na pong Dugs kami na. Yes. Ako po, Jody Dizon Mercado, ikay po yung kaya kayong talaso yung ating pusong Makabalen. At ng kanyaman king Pampanga.